Evo ga, ovo je zgrada izvana. Znači ovo su ulazna vrata i vanjski dio zgrade. Ja znam da si ti gasi. Ana uoskoitaan korjaajuuteen sitä kiinni katsoisin verran. Dakle, to je prednji dio zgrade. Evo polako iza zgrade. Znači ovo je ona zapadna strana. Isto popucalost.
Bog, bog. Htjela sam istresti. Samo ti tresi. Ovo dokumentiramo prije fasade. Dakle, ovo je sa velikog parkirališta. Tu se isto vide oštećenja i na ovim dijelovima. I ovdje uglavnom cijela zgrada je u prekrasnom stanju. Ovo je čisto amaterski snimak. Se nadam da ćete nešto kužiti od ovoga. To se isto vidi. Da se pitamo otkud vlaga. Znači to nam je sklonište, smetlarnik i podstanica za grijanje. Ovo su gromobrani. Vidi. Stanovi. Nešto prekrasno. Evo tu mi živimo.
Odavde će se čak i bolje vidjeti. Znači ovo je tu istočna strana Nevaljera. Vrijeme je stvarno sjeverna strana. Bok. Kad ćemo početi raditi? U srijedu. Molim? U srijedu. Ovo je spuštanje opet ispred zgrade. I još jedan snimak pogledamo. I to bi bilo to. To bi bilo to. I tu isto železa izbila van. Isto malo po plafonu nešto.